Jadi harus seperti itu. Expressão de berrato tem responsabilidade. Itu konsum Ministério no tutela do assunto comunicação social, a gente kata que mensagem ameaça vai liberar a imprensa Lagi, aqui no lagi ameaça. Hari ameaça. Kita makan inventari. Di comunicação social kuliah mau sen. Ler artigo tapi kuliah mau lagi ameaça. Significa denúncia caluniosa na beita voto, e a forma essa vai liberar a imprensa aqui no Ameaça, ameaça. Kalau biasa ni. a parte Tidak kira punya. Nada? Itu tu balai falei komunikasi sosial dia tidak artigo orang mata. Real dia saya rumah kita falei komunikasi sosial. significa itu Yang tiona agora ia terima terima halal serviço. Hal halal serviço, jornalista halal serviço. recar que é Hal dalam kuliah berarti kalau lupa saya. Kalau kuliah sila baki nama. Itu sudah hal lo kuliah berarti interest konflik interest ni. mas tá Hal itu buat saya mesti ikut kontinuan apa. Tapi saya mesti harus dengan servis itu buat saya mesti kontinuan apa yang bawa buka tuh saat misalnya. Positif saya. ini hal parte nos seus produtos e serviços jornalismo investigativo itu buat sih mudah nakal How sino, maybe harus até kata how dia nesse humano, ia mos dinheiro. então itu buat gente kata notícia setel box ne prejudica itu box ne integrar a pessoa Hal hari dari mana? Maybe kalau kuliah buat dia akhir pada dinheiro, memang kuliah claro itu sosial, legal sosial kuliah claro. Maybe kami yang mana, kusipa orang yang tidak harus serviço. Kita buat hal terus serviço, hal serviço, Ministério Público harus serviço, kusipa sih. Kalau nabi, kusipa sih harus. Hari, resultado saya, dia lost nih. então tem posição Hari hal dia. How dia dia kau nak kata, jornalista ni lah salah pirlos. Lai apa tidak kalau jornalista ni foti berita deh, informasi deh. Ban notícia ni, siapa satu notícia salah konsiderasi, no considera país. Ya,